yabo nje mina nami ngomunye wabantu kade bethi MK uyayethemba uyayeseka futhi yabo manje kusobala ukuthi AMK nalabantu kade bethi umlilo wamaphepha into yesikhashana le bafethu bebeqinisile labo bantu yabo bebeqinisile labo bantu khona into ebebeyibona thina singayiboni imost yabantu ididisekiwe yabo lento yokuthanda umuntu ungathandi ukuthi iorganization or iphathi noma iqembu limeleni iyaqeda iyakudidisa yaqeda because imost yabantu abakade abasuke emaqembini azo baya ku-MK bebeya ngoba bethanda umsholozi beloyal to umsholozi njengomZulu but manje umsholozi ulwela i-membership yakhe to go back to ANC and kuyavela manje ukuthi kuvuke iMK alwe nama leaders eMK akade bekiwe akade sakhona ukuze kuphathe yena umsholozi. The plan all along was to ukuthi adestabilize iANC ukuze azoba neopportunity ukuthi akwazi ukuthola i-reinstatement bese bembonile ukuthi unamandla kangakanani kwi-MK then ke sengakwazi ukuthi athole ilokhuzana i-reinstatement kwi-membership yakhe back kwi-ANC. Umbuzo wami uthi if wena okade uwumlandeli noma ubeka ithemba lakho kumsholozi njobe sehamba uzokwenza njani wena ngoba akacela umuntu ufuna ukwela back kwi-ANC ukuthi uzofika kume kanjani angazi but uyabona ukuthi le MK le it wasn't iqembu ebelidalela ukuthi lime lilwela abantu nje for isikhathi bekuyi like i-distraction nokuthola i-attention ye-ANC ukuthi hey mina ngifuna i-membership yami back ngoba lama altercations ezekhishwa exoshwa lapha uZuma laphana kahle kahle uthi ngivele ngisummarize lento kahle kahle laphana impu kaRamaphosa noJacob Zuma yabo vele akaze batholana kusukela way back so indlela benga retaliate ngayo uZuma was through iMK of which it was successful. Manje usefuna and uyazi umuntu uyabhekisisa lento le uma ukuthi uZuma uZuma engayidestroy ilo iANC unayo leyo power yabo but akafuni ukuyidestroy iANC because apparently shothi uyithanda kakhulu ukudlula abalandeli bakhe beMK so manje nje bese ufuna ukubuyela manje and abana choice kwiANC mabe safuna ukuthi iANC isurvive bazophoqa ukuthi bembuyisele back kwiANC uZuma uzubheke yabo because manje kuMK sekuvela onepotism oduduzile baphiwe ikhundla abashana ukhazini ihlobo oZuma and leyo nto nje amahemhem but abaningi bafuna ukuyitholela kade ngibona oMax nje ama-post oMax besho ukuthi hayi ma ukuthi iqiniso yonke leyo nto le yenepotism kwiMK bazoyenza ama-video benze sure ukuthi bayi-destroy MK yabo so mina angeke ngiqamba amafese mina ngidabukela abantu ade bevota abaspenda iy'mali zabo kwi-MK iskipa asikho mahhala uyasithenga yebo le effort efakwa abantu kudlalwa ngabantu ne-trust yabantu umuntu akabuyele eqembini lakhe ungcono uDevil omaziyo noDevil ungamazi